kubor na Khlem jong unongsan Hima. Kajantia Student Union Sendai Unit hadim kalayo jingtip bakidon ki Jylla ki bawan Trei bella haksnong Sendai haka arpau tere kalalet ban khenrai ki kot kisla jong ki te ki Jylla haka jing khenra kot khenra sla ka badan lang bat ki pulet jakamok tapur outpost ka GSU kalap ki te ki Jylla kemdan satiai ki kot kisla ki Biang bat kumta ka GSU kalap Pynsangeh ki ban Trei bat phalet phai ki shaki jaka baki wan ka GSU ka kentui u kontraktor bawan ra ki te ki Jylla bat ya barok ki wei pat ki kontraktor haba ki wan ra ikinu kinu kinong Trei Jylla ki dei ban wan ra dak bela dep register ni dak bela Biang lut ki kot kisla ong uhe plan mi kita riang General Secretary kam Publicity Secretary GSU Sendai Unit hadir dua keseng di cam gawat awan nam Biang kot isla ki te keseng da tak sengek ki krek bahwa trong thal ki karum Biang kot isla ki te keseng ka kepat ke ki kontraktor tua pero hapo yang Jylla urok gawi wa mho wan ra kulmar ki Jylla ki wong Biang kot isla nang ha wa yoi kat ni mo kat kam man kat teo to ga ALP to ki gawi man gawi go dimani naga bai sarkar ni keseng ka kepat jur go kontraktor go pero go krek kam hapo ke Jylla nang kaliang ki usang ba go urak di Jylla go ada dap star kot isla ki tentu gale yagi bar yagi kontraktor wato siapa lagi ilat yagi Trei Jylla o ki ukrek gi entah gi kam go pero nang bahwa ada ilat yagi Trei Jylla kamono i yo kata experience ada om baiti kata gi Trei Jylla mentip gi ukrek lanen nan gi kita experience kamono tiban gi kita experience kam da ilat gi ukrek gi senja siu sendai net ini gepor kerpat jol kaya woro produk personam siapa rong lang gi produk personam yang idewa kejing kerjaan yang ki liang kam jam lewa ki krek gi den yo inja insi wewa mhoi ukon mutoy rusimet dan hi yo mutoy rusimet dan hi terus dan hi